Si mami. Di na ano, di lang nakaka-focus. I-focus. Di buto. Oo, tapos
Kaya na. Diyan ako makamata. Thank you. Hop, okay. Hop. Max, kung kuan mo. Inubang number 1 nga. Naglakat pa oh. Mainit ko roga. Diri lang ho ah. Sa babaw, di nga ni plaster pre. Are this no oh. Ya. Ibutangan na tape ko, ibutangan na tape. Babaw, babaw ko ron. Budlay kong babaw no. Bukas niya. Bukan dai buksan ta. Kadang. Oo. Init pre? Mainit. Ano lang pera niya? 2. 10. Minsan alaga butang sila number sa salakyan. Ang offering nila ibutan sa salakyan. Sa ino? Pwede oh. Wala man to karga no. Ya. Para ko si Joray Video dito sa salakyan. yung nagabutan. Damo na memory mo. Space mo. Ito nagaliwan ibutangan na nila numbers. Mga slakyan. Ang iba natuto sa sulod. Sa may ano, may slakyan to, butangan sa sulod. Talaga video sinyo. Ari sila. Oo. Oo, pre. Kaya na. Ang Sever ato sa buwa. Imo nakat ano to, bugnaw pa to. Da papabanti na lang kay Jory ga. Para hindi ka mumayawan to. Tapik man lang may mga suan. Ito yo. Tas bantihon ta day mas lakyan. Diri ko ro pwede di kaso. Oo. Karon. Dili dapit lang ako. Oh, dili na dapit pa. Ang offering dito na lang kay Gure. Oo, wala dos ang karga. Ang dito balan sa Inobang mga gamit kundi nunoy mo. Di pero kita na lang ito sa bill bala. Hindi man to pagibilin sa Southville. Ano to? Anon? Ibutang lang sa likod sa lakyan to. Hindi ka makatpag sa lakyan. Ang ibili niya tong gamit kaya mga galon ka tubig, Okay. mga mega box. Pwede nga. Wifi Ano na dito? po. Ang gap pagagi mura. Pero ato na to ang Oh. sige na kayo na kaya kasi siya sa pala.
Ha? Ano? Kailangan. Number 4. Number 5 is there. Number 6 is the luli. Ay, dito sa inihibaw? Video na tanga na likod ka karon sa jeep. Oh. Ayun nagparking poste. Oo. Okay na. Yes, three. Okay. Na ta, sulod na ta. Oo. Gani amo gani mo tong mga gamit din pa una na to. Tik ilang lan dili pag waong mo na nga danang salakyan. Basi ibalik man na tigyapon karon no. Oo. Wala kaso no kay diri man tay malin tanan niya oo. Dira man na bagyo nang ano. Kung prende mo dito parking on. Oh, hindi na di sa magwa. Yawa na di sa magwa. Dira na lang ay para di amano. Gani. Sama. Gala ka pa sa cloud 9 ay. Mabigyan na ng mga logo. The jumper is of the day. Di na tumiban. Ako, sila magaan. May sa inyo. Sila din. May sa kanila. Belum matalik-alik kami. Kalau na, hindi ba
Ben, tatawagan mo sumakpaw. Ng alas 12, mahalin ta din. May pasilaw. But ano man kung alam na, misa. Balot, masubot naman ito na. Ito nga na ito. Ay, sino? Sa April. Bata na April. Di ba tayo? Ano? Ay, kaka nga? Ako ka na? Sige na nga. Number 1 to kay kayo mag-ito ka. Kasi yung plan niya, tama na matay. Kaya lang. Ano sulat niyo? Ballpen lang eh. Ay ako, pen ko pero di na sarap niya kaya ba? Tapos sabon. Sa likod ni, minit. Sa likod ni. Ne! Malaman. Ha? Ano nanay? Dino? Nanay. Huwag kami ito po. You could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well, in a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. You know that ghost is me, and I will never be set free as long as I'm a ghost you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstore sells. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. Heroes often fail, and you won't read that book again because the
to take. I'd walk away like a movie star who gets burned in a three-way script into number two. A movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone and I just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well, in a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet. The stories always end. If you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feelings that you lack. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone and I just can't get it back. Today, you were far away, and I didn't ask you why. What could I say? I was far away, you just walked away, and I just watched you. What could I say? I'm
of mine. To losing you. Tonight you just close your eyes and I just watch you